Uriya mnamula muherwa nubusanga kuwange bisebi no barere sipindi esi Amenosanio kuriano muchiririsia irimenya rikwane kubira munagano nekano singabola sionga nengabola ndibabo chambuli ofare wiyuti bukabuhane olwarero ndiano the bishop and the reverend uriano kubola amahwa karera erikula rikwane amahwa karera obuchiririsia kuria okudahihana muri imenya ryefu area buri haburi esipindi na Amenosanio nangori Prisca Achuki na hero nyalonda yori na piu sitangausi ambi ngangara ni Western Nyota TV Prisca wewe nguvu no abo chambili horogore yuki abibwere ibere iri ribukana richererie ambi reverend ushare mnomli wanje wosuli wala mami Yesu isomye moyo dikiriwere rai ribukana ritchera ule Nyasaye mulai irale anje rawule ya bisabire mbo tulamshwala shwatiji reverend ambi bishop mlio la ushirita asubuhi leo mami Yesu tumye ushere Nyasaye mulai ni bishop atushtika kanisa ni Aparo Milele Ministry Nyasaye hoya anzire Aparo mulinende conference irumaka kuno sura kumalita mundina birwatsi berwos ba Western kulamtsi tikona tsiosi bali Nairobi bakaribishanga sande sana orio mno mlolo muhero alisisi kukaribisha hospitali ya Amenosanio ndio bukana ya Aparo Milele Ministry and ribukana area apostolic asi wa reverend Alisa Bayemo rolero kuringala Genesis chapter 21 Genesis chapter 21 kuringala indagano kusoma no kuringala ngula bwari mundagano ngula kunyala kwa menya sai ngula kunyala kwa menya ngula kuchirisi amo wako so chapter 21 nasoma mlusungu iboleiri and the Lord visited Sarah as he had said. And the Lord did unto Sarah as he had spoken. Verse 3, for Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set of which God had spoken to him. Verse 3, and Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God had commanded him. Verse 5, and Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Verse 6, and Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. And she said, who would have said unto Abraham, and she said, who would have said unto Abraham that Sarah should have given a children son? For I have borne him a son in his old age. Verse 8, and the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Verse 9, and Sarah saw the son of Hagar, the Egyptian, which she had borne unto Abraham, mocking. Whereof she said unto Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. And the things was very grievous in Abraham's sight because of his son. And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight, because of the lad, and because of thy bondwoman. In all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice. For in Isaac shall thy seed be called. 21 ili mpaka 34. Savanju see 15 now, alafu chaki. 13 iboleiri, and also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. Verse 14, and Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder. And she departed and wandered in the wilderness of Bethsheba. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. Now, chapter 21, that's from verse 1 to verse 15. In Genesis, chapter 21, that's from verse 1 to verse 15. Sabe Jackie and the Reverend Kungalebo Amahuaka Abraham, Sarah, born servant. Yes. Ukuchaka Mahuaka Sarah. Chiniza Chukuranga
kula kulbaso kuranga ngo khabiri Nyasaye jetsa kumanya kwamba Nyasaye ni Nyasaye okweza indaka na acherewata ndaka na Nyasaye acherewata yo nyala kulola uli Nyasaye acherebe lakini Nyasaye aruza ndaka no yeye munyanga yeye inyanga ituhane jira mundu nyala kuba wenyaka mulimi for example mundu yenya kula mulimi na unyola ikomba kula mulimi na ashira unyola ikasi sasa uli kula mulimi ukuma unyaretawo kama akakupushe edo mawanze ukora mawanze kuibi mawanze kupanga bintu chikalimrai lakini nulinde indakana Nyasaye ajekwezanga munyanga yeye kwabatsukera Kemula Sara yelina yakaba umundu imyaka 90 bayiza kunyola mwana wewe na Nyasaye namwenza indakana yeye nani myaka 88 akayakula hivi myaka 2 mwanzo mwoke nako Nyasaye acherevanga tawe uiza mulira kali uliya mwanyoli nyanga mu Yohana 11 inyanga la Lazaro yakutsa vanhu walira sana vamwe vavotso veve Martha na Miriam vakatuka matuku kavakala kuliyali desturi ya Vayahudi vari vamanya nuvivu mundu matuku kavakala namali kavakaisimuka kandi tawa leo tukulekane vaenza vavola vakule Yesu yitsanga vambora uchereve kali valolatsa kali vino muli namba chiramakata nomulina wakadha kwamulanga lehelitsa yimbi yeitsa tawe vambora ucherewa unyanga yani hali yeye ibiri ili hopeless ibiri unyala kukarukitsa ikase Yesu na wora hapana nze tsingulu chirisimuko ndipo bola kutsa kwamba chirisimuko liziliwa na wora analanga sawa uko hivyo yitsanga utaimu ituhane yunyala bola Nyasaye ajerevanga lakini Nyasaye ajereva kutawa yunyala bola Nyasaye ajereva kuashindu ya ajereva tawa manyinyanga ya kuha Nyasaye amanyula ibwene yuli na bana tawa and if we have million shillings now ni what's the million indala lwenundu ulonona ulakhorera bituko kali ulatala ulonaka alindanga lokutsuka banyola bana mauleza bituko inyanga kenga uraje kungi fees nurango no watsene Nyasaye tsipanganga munyanga itukhane enyanga lo nushiro bana bantu abako hata utera hasi manyolela mwana yibulanga sasa ndakana Nyasaye akharweha Sara wala mulanga Isaka umanya seho kwa nini beye wole rono nyole mwana ya seha sa boras mwana wale kulola mulanga seho Isaka vanbarala vasehanga de bisehanga ano ndubere ngana biseherizanga no ora mundu yani myaka 40 umbore Nyasaye wala baira khana ali myaka 40 umbore Nyasaye wala ayenza nyala kuyenza kuikole akureva pastu worship inze ni myaka janji mbaire ya isibitiza wasana no ora mundu ula iramtoka mundu yipime ngora ndina inza mulikasi no inze ndi musikungoji mani no inze ndi muyaye munzu no laziera 10 umbora ndina ndizambora ni umhetsa I promise ya Nyasaye awolanga ulaka hira kutoka sasa ya henza background yeye ahenza libali ya kuenza unyeri kwa Nyasaye ahenza unyeri kwa Nyasaye then anacheka lakini Nyasaye jitsafuma nyendi na buyanzi wewe uliho sinyanga cyose nyala wala Yesu buyanzi
Yesu nguyanzi ajenza kuora nuri muye alikalore kama tinyo nyala kwa uyanzi Yesu nguyanzi nutere mkanda angu maonyole maba duha habunu kaleha mwana isa kalo ya kibulwa ya kamala kununywa papa wewe maya lomba sadaka kunyasai maya lomba wali lomba mwana sasa alora kendina ali dedicated kunyasai ali hiro kunya wakfu kunyasai kandi alomba kalibirwa na nuhenza mu history maonyole kwamba vana balinji wala bali kuzoma bere nola nali mwana zaidi maybe miaka 10 mzibe amwajishara kuzoma bere kule maya muleza mbere kama kala kandi kulla kunyange ne ya kalora mundu yindaga na nyasaye ilimu mundu yu bwan bonye saye uli kama kala mwana ulangwa mwana wa Hajiri kama yaanza kulolera imbotoka Isaac Imbotoka yaanza kulolera na yetuka ulu ya kanakainya kumwira yamusoma kitabu cha Wakalatia mulyango kwa kaneno wasu 29 ikubora ndina Ishmael yamaye nyakuira mwana wa Hajiri yamaye nyakuira mwana wa Mungwana ya kana sasa uyu kijire nyakuira uyu bakaba ko harala tawo sasa uyu afukuzwa yene burera nga kuzinda kano tsibiri tsenyasaye ndakano ya nyasaye indakano ikali ya nyasaye indakano yumbiri indakano ya kiroho ya ndakano yumbiri kijira mwana Hajiri yali bumbiri yali wiri komba yumbiri shiyali windakano ya nyasaye ta nyasaye alaka Sara alanyola mwana shiyala kwa Abrahamu nyole mwana na Hajiri ta asana ibulera kano kabiri ya gano yumbiri agano le kiroho abajiriza huoro nina agano yumbiri lile ubuli nyanga lilenya kuira agano la roho makuba kumbiri kayanzana na makuba karoho ta makuba kumbiri ulisa yosi kalenyanga kuira makuba karoho kali munali mukana nali mundu mumbiri nala bantu bali muroho awakonde masana nola warushia mangana na mangana kanaka warushia ajirashina bihirizo mioyo yirebi bimenya mugo aba bihirizo mioyo wakirashimi shimenya mugo lakini nyasaye n'utsingu maya wala sasa manu ahungwe kutukananga kunnaule makuba kumbiri kuroho wa nyasaye asabayo kilo maya ahungwa nyasaye maya wala shijira no mwana wimu yoyo yani site mwana wimu ya Abrahamu shinda mureka uzata ndaje mulomba kandi alabali taifa kubantu wa mawa mwana muduyo mwana abiruka nalango Ishmael na maya wa papa wa Islam Islamic nation ibulwa wena naishi bwana mbaka na Christian nation up to now amen kaluhana askofu ameta biza khombaka Yesu ya wala alikuwa mushta kushamatani yana kulitiwa na baso leno lota lakini avundu kama 11 na wala lina ekoka kulanga kunyaliha kubana babana kunya sai kanyalihanga yani what is Luka 1:37 yes kabula kunyaliha mutsingu Matthew 19:16 kunya sai kanyalihanga ashikira licha kwamba Abraham ya helwa a promise nomba lila kanuka sai na mulachiritsa ndina Sara mshero anakanyola mwana lakini kuzimundi za kawaida kuli binadamu ulo fasa kuona kuli binadamu wenzao la kweli
khadiba nyasaya ndakanga lakini kalanyeleka kweli kalanyeleka yani khaliyo mwene bakubola ai kweli hapana nzendo laka nilekata ichira Sara mushere kabisa ya Sawa ya matuho kawaida kuli binadamu kuli bandu abafai yani habundu abahaye batuhanga sikira aliyo habundu abantu bahaye batuhanga kala ya hatuka miaka chenecho khali mbili kwekwe kuli nukunyeni kwa kupunyala ujinga buli toho mayibule mwana ta yani khali mabuyu munda kali mutaka lakini Nyasaya mbora ngalina unanyola mwana ho ndio alinisubira kholo bola kholo mwiranga Abraham ne papo irisubira ndio numuntu irisubira lakini atuhamu kandi yachine bas masara mene ne bana bona Abraham iwe ukule haga ukule achiri sikira ulonda kana ndi mima chabantu benabo matoke nako mushere ndi akanyola mwana tawe yene wasitsa alera mukhali wewe ya alera mukhali wewe alafu sasa ahemsatsa lakini mukhali wale huyu amabe hasi yene musatsa wewe sasa in this case Hajiri shiari mukhali wa Abraham tawe Hajiri yeli mukhali wa Sara so baru menyewan baru masyarakat na wala khali Abraham yari murumiji wa Nyasaye ne yari na bakhali babiri Abraham yari kuna bakhali babiri Abraham yari mukhali mulala alangwa Sara na Hajiri yari mukhali wa Sara wala makuba ka ubuni uba kuinze ndaba Abraham ndana mwe mukhali Abraham yari mukhali wa milita na nakachiranga unolanga uhenzanga lwa Hajiri ni akanyola zainda umanya Hajiri yakuwa lwa kungwa sasa na numwana nali nani Ishmael lolilo kabili isafari kuranga ya kungwa nali ninda ya ulona ali ninda bakosana na sana natia lo ete malaika umnyonyesana na tena mbora khani ukakasirikira sana ta karuka utsukuba hasi karuka utsukuba hasi asara na utsuko le shimsho sha wala malaika ni mamkarota nwena konifama mshitabu lo haso mis chapter 16 nusoma basi nayi wala ingero si umwami Nyasaye ya wala haka karuka kumukhali Sara wa ukholeranga mwinziru khandi ube mwitetse kuye kirene musaza banyira shali Abraham ta kholoyako kunyola ngadina lirakana le Nyasaye ni alakana na Abraham dina ni Sara uli kuyibulira mwana wowo witsirikhabe Nyasaye manare narweketsa lirakana lenero yenda khudina licha kwamba Abraham walibiroke nomba Sara yoni narale nomba Hajiri mpaka Ishmael wibulwe lakini Nyasaye shiyama alehe lirakana liyende na Abraham sikira tiyari Ishmael wibulwe ta Nyasaye yasingira tanende lirakana yeye na Abraham dina ndakaho kasitsa na bibitso ulubyosi na bosi batsaka kuba mushibala batsaka khulula muiwe nditsaka kubarike bitso lubobo nakachira Nyasaye nalera Sara nanyola inda mana niyibula Isaka pasa muromanyo unzitsolitse Paulo abolanga dina mbili kukupananga nende roho khalishimunyala kukhola kamwenyanga tawe basi enendeni katika roho
wala hamutatimiza kamwe tamaa za mwili. Efeso 15 Harano 19 Harano 19 mujende muroho na mushishimula kweza yeye limbita shichira neli kono likomba limbita shichira mbili kuhupananga nende roho mbili kumusananga nende roho nachira pasa kuli nendi ndakano yumbili na kuni ndakano ya yoro indakano yumbili nilikomba indakano yumbili niliyenye yumbili nitimoni lakini liyenye ya roho ni wenya umenye kula mbulai punya la kuira mbwana umwiko ko mbili kwa musana tingana kani tumbili tia musana ni yenya ya roho mbula mbwa Abraham neka chema ndira Hajiri ni injiramu Hajiri yali mundu ombe na Sara yali mundu wa kiroho chikira muenza mbula mbwa Sara yali yani it was spiritual sikira sana yeye ni kaka mere kulonda mbili Sara yakibuleta sikira kulonda kana mbili kwa Sara kwa abira matoko kuibo mbili kwa Sara kwa abira matoko kuibula hali tsinzingulu tsukuchinga mwana mwenoyo tibula lakini sikira yeye kalima kuba kakiroho nako kachemera Sara yibula Isaka sikira kumenyanga ulangu alihabirisha bulinyanga mande tsangora bantu tina lumenyanga mushipana muno umenyanga halihabiri isafari ndala ulinenda maisha ka kiroho na ulimaina maisha kumbili na maisha kumbili kategemeanga maisha ka kiroho maisha koko ka kiroho nikahalima laitawe maisha kumbili shikaba malaika na nuli kulai maisha koko ka kiroho itanga manifesta anomba iroleka mumbi yani our spiritual life manifests in the physical ni holi na corruption in the spirit corruption in my life in the physical let's chira balochi walokanga bantu in the spirit ni baloka in the spirit batema kola bintu byabo bintu beni mabitsa ku manifesta mabitsa ko loleka kimwili ha umuntu yaberetse mulele munyona ranga kola luha ranga kokoyana za baranga kutola makaratasi kunjira na nuchi chine chikola kana mundu chikola cha mundu maisha keke ka kiroho kabere interfered maisha ka kiroho kamusana nende maisha ka kimwili mbolangu wa Abraham nako kachemera Hajiri nanyola maana Ishmael mundu mbili maisha kumbili Timoni na Isaka nanyola Sara mwana wa kiroho kwa bilia baranga kumusana lo nekacheba chera lo usomi amundu wala Sara yalola Ismail na hono hondisa wina na rindiranga Isaac na hono hondisa yani chira inze mkhulubana yolo bora shina kwenda huko yuli mwana lola na Sara belo na wala sasa Abraham ya hakaza kanyali hata kutsapo libani bilisune na mbili sasa kwa kanza kuchigwa lazima muire mbili kolero roho asabai nega kachima na Paulo na wala ndina kuire mbili haleluya kuire makuba kumbili kolero kubebala makuba kama kakiroho no Sara wala ndina lazima Ismail yatsi Ismail hata rithi yani mbili haitarithi ufalme wa Mungu mwili haitarithi ufalme wa Mungu Ismail hatarithi ufalme wa Mungu chikira Ismail ni umbi na Isaac na wa kiroho kwenye turithi mambo ya kiroho lazima tuue mwili lazima
Ismail, no option. That's my Ngomanya awalanga mwana umbiri hata rithi pamoja. Yes. Na roho. Alimundu enda bibiri bitia. Bitia baba. Baka shirana shwala ni. Shikote Leo. Huwezi kuwa na dhambi kidogo na utakatifu kidogo. Alafu ni mbili. La shirana shwala. Shikale shwala. Sana naka kabisa nambo na Abraham kura kaombola sasa kule ni ndeka dina mwana na ni Masai kaje. Nizana mbori iwe ndakara Ismail. Ndakara Ismail. Iwe ndakara neka mundu kuikanira. Ya makoba kali ni mtu mkolela. Kwa kaburi ho. Chikiro na chira Yesu na bola. Oyo wenye kunonda lazima yikaye mwene. Yes. Yikaye mwene. Yani you deny yourself. How do you deny yourself? How do you deny yourself? Utajikana namna gani ati inze sasa alista ni ya bahane. Unapokuwa maglu uwa haikuikandwa kwa kuwashi. Nako kachera kachemeranga mikutano cha kwali na cha kipende kote mikutano chiririnda bandu batese kanga kule mundu yikaye bandu bakupananga yani akwihasi mpaka muhonye kuikanira kuikanira shishali shindu rahisi tata bandu mabikanirata. Let us say the truth, master. Mikutano chiririnda chirikanira chibula mulikaleza lenundi nata bandu batusula hapo lakini likanira toto mpaka urulemu mundu mulalawo nyene wikalira inyakukula kalitisa tsibaka mundu mulala yani mwikaliritsanga mpaka akuyase apuke yani amana kupuka ila mtu anasumbuka kama anayetaka kuzaa mtoto kusumbuka. You go through that process. Okay. Neka loka hololaka holhanga sasa munzu ya Abraham apukanga sasa mwana wanju uyu munjero anja walangati na Nyasaye awasapota Sara wala kutuka Ismail yazi Nyasaye sasa kafanaka na ndakadina mwana wanje Masai kanje da bakana dina Masai kanje you know neli kalila ukutuka Yesu na wala wikaye wakikaya Mungu kule msalaba unaone shughuli zituko. Sasa hapa Abraham should deny himself. Hii hapa kale. Abole sasa kali Ismail kumbe mwanje ka. Lakini Masai keke. Lakini katoka na ikani. Unyesaya na mbora kena ko ndehera Ismail uraka sala waranga mwana yutuka horedi. Ma ibanjiri walanga dina emana bukula shindu. Number 14 ili kutuka lironda ku kushima wewe Abraham yabukula shuhulia nende shimuka shukuchingira mazi na hakari namutuka kumabeka keke kandi namuhunga halala n'umwana wewe yasimu hanati ya kuchenda mwichenda mwa Berisheba yamutuka bindu bila holo holanga pasta ni ngumu lakini hutuka za ulahadithi hutuka za ubuchile biti haniba ibimulubamba lwenyu uholanga ibindi bimulubamba lweru lwenyanga kunyola Yesu Kristo wenyanga kuinjira mbulamu bwa kiroho hutuka bindu ebo hutuka za uhala biti sikira ngoro manya isaini manya shina shikulesha Abraham aweza ishi nende matika abahere matititi yakamushimuka kalalinda Ismail maisha kenge kosi lakini ni ishara fulani ni saini fulani ndina humalane yuetia humalane humima chindi kwanza ibulwe wewe kulinimi maminyere sana nutia mbahayo wanimi macha nutia mbasame wanimi macha
kisa nimi macha banyala batsotso mpaka uitse trichiwe rwihore nei hatari uitse mpaka bakukusuka litseni mima mima fulani kutuka ni chero ni chimbasaiki lakini kwa kaina kunyola Yesu Kristo kwa ina mwinjira mbona kubia mpaka kufuanu leo ne kama trichi kwa walanga pastor ndo bazitanga inandi batia kumusa unyola bafari bana bena batsisenene abarulize tingubu babashi sinta mugira shekini yani babikanilizana ni ishara yo kwikanira yani kurulamu bishufwao kurulamu bana ulola kushikanye banje ulola kushikanye cyane kandi tuli ndita ne ka Abraham aholaya kasasa yakabiha haka na Ismail batyuri batya kuba tyuri wole batsimuichera nyama batsi nsikabisa ni ishara noni ndi mfano kuikanira kwa Abraham yahola ku Hagar nende Ismail uyulitsa mukula makoba fulani kolero sasa urikana na makoba ka Yesu nomba makoba ka Nyasaye konyene urikana mseretse kayupacho sikira sasa for mwana wa Sara na bandu shibaka konyi Sara kuseka kule wala mulwaso lwa sita na saba bandu shibaka mukonyo kuseka Ismail nashi liota umanye bisho shindu kandi shishora wena maonyole mwangu litukule munane esho litukule munane lakini kubolelwa kuishe kule Ismail kubolelwa hota haya number 2 Isaac yalombe lomuluha mukali sana papo yaruti sadaka nalomba muluha kulo kusomi lubaso lumanana kumaliza lweni yako ranga kulia lweni yako ranga hola wingi sasa mwakinyama abai nini hola circumcision all his household yes no okay hata Ismail alitaidiwa lakini uboranga Ismail yeje bohala na isewewe oh yes lakini sewo naende isewewe lakini uyiza ushewo wenyene kandi tukule munane na holero muluha lakini hakuna mahali Ismail ya holero muluha na papo ta na Ismail yeje ni miaka 27 no yese tukule munane ila kama 27 yes kini yaje wali tukule munane ila kama yesa inauraga kota 27 yes shishevo haya kaloka 17 Abraham yemnira nyinyi kama 19 mwami Nyasaye ndo akakuye na bona ninze uri Nyasaye wikulo kubyosi unonde sho sio kalanga nditsa kokhola ulonda 13 iwalandina kutuka bosi baliza kushegwa abe uyibula munzu momo nende ulonda kana mwana wishiyayi bosi ushire zalo shewa sawola apulamu shutiza ngombiza ukasitsa abula sana na maana Nyasaye 23 khuli tuko lieneo Abraham yalonda makuba ka Nyasaye nasha lo mwana wewe Ismail nende bana bandi bose umunzu mwemwe khali barukwa bibula umunzu mwemwe nende abo bose ya kula nitsiseli Abraham yali nimika mahomi 9 lo Nyasaye lo yashebwa mwana wewe Ismail yali nimika lihomi na chibaka 13 years yes lakini yaje wango na 8 na indaka ya Nyasaye yali 8 days uli mwana wosi yulo muzwashi wali tukoleshina dole mnana yani madusa baka kasabato kabiri tukumuranga asho kandi pastor kometa Abraham yashebwa nende
mpaka vayinzi veve vayeni yakula nitise valo vasatu vose varumwa. Sasa unaona Ismail ma avalihi wanga mbarumwa. Yesheba ne varumwa. He is not special. Yes, mtoto wa agano. Yes, mtoto wa ahadi. Lakini nechira anyola hangashe kwangwa tofu ya tatu lakini sukanyi nyosa. Isaac was exactly the what he sharia ya Wayahudi. Na Wayahudi wana sheria na sheria ya Nyasai. Kala kwa mwana ushike na mwana winda kano mpaka abiyekwa munda kano. Abiyekwa mupata ya Nyasai. Abiyekwa munda kano ya Nyasai tule munani. Na ya shishabu shedhiri shanga mundu shishabu shamwenyanga mundu wa kalombo Mwisraeli watoto. Mwisraeli kamili. Mwisraeli kamili. Jira ishebe na yale ramu yali badala ya ubatizo. Unaweza kubatiza saa hii ishebe na yali inji wali ubatizo. Ukulomba mundu ya rekandina mundu sasa ya wa Mwisraeli watoto. Neji ulanga nuiza mu Efeso kabili mu Kolosai kabili munani walanga sasa mwafungi winila na mafundisho matubu na matanganyo tawe. Lakini muzakolo ishebe ikakholwa kumakhono. Ishebe yomoyo. Ishebe yomoyo. Na ishebe nayo ni ubatizo. Yeah. Sasa badala yokumundu kushebwa sasa Nyasaye marere ndakano imbia yokushebwa myoyo. Sawa ujiriza wa 16. He will only and Jackie 15. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs. And she went and sat down over against him, a good way of as it were a bow shot. For she said, let me not see the death of the child. And she sat over against him and lifted up her voice and wept. Verse 17, and God, we also imagine Genesis chapter 21, verse 17, and God heard the voice of the lad, and the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto her, what aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. 18, arise, lift up the lad, and hold him in thy hand, for I will make him a great nation. Verse 19, and God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the bottle with water and gave the lad a drink. 20, and God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness and became an anchor. And he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took him a wife out of the land of Egypt. My wife was going to her. So 22, and it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the chief captain of his hosts, spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest. Now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal false with me, nor with thy son, nor with my son's son, because according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt not do unto me, and to the land where thou hast sojourned. And verse 24, and Abraham said, I will swear. And Abraham reproved Abimelech because of a well of water which Abimelech's servants had violently taken away. Verse 6, and Abimelech said, I wot not hath done this thing, neither did thou tell me, neither he had I of it today, but today. Today, yes. Verse 27, and Abraham took sheep and oxen and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. And Abimelech said unto Abraham, what mean these 7 ewe lambs which thou hast set by themselves? And he said, for these 7 ewe lambs shalt thou take of thy hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well. Whereof he called the place Bethsheba, because there they saw both of them. Thus they made a covenant at Bethsheba, and then Abimelech rose up, and Phicol the chief captain of his host, and they ran into the land of Philistines. And Abraham planted a grove and Bethsheba, and called there
in the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham sojourned in the Philistines' land many days. This is Anonia in Richaka. Ndiolanga made a covenant, swearing Ichaka. Since we did the Bible, I've not seen where someone say, I swear. I swear. Reverend Sabuni 16. Mara nyingi Evangeli walanga yama Yisua. She yani ya biha inda kanu shulu kuiswa wandu wala kuisuiza nokota. Maya wala kato odonda kolandi. Yani ya biha anga inda kanu. Anga makorendi. Evangeli kumanyanga kwamba umanu yu walanga Ismaili ro ema yatia. Nanyasaya maya mbirfeza. Nanyasaya maya rombo mkamu imzazi mnuya hira mkhari. Unamushwala sha Egypt. Ya khaira mama Misri. Ya khaira mkhari ya maya abiruha. Na umawanyola sasa mzazi mnuya maya abiruha. Ya maya yitsa kuwa problem kuwa Israeli. Ya maya yitsa kuwa problem kwa nini? Umulirira walola shibenya umula hula tsita. Na noenza mshtabshwa musi manola Bisraeli wakwana. Na wa Filistini wakwana wa mabale kabubini fulani. Bale kwa wajini fulani. Birala bale kababula kuira ulinyasai wabora. Maya wabora ni nabindi bila kabe mureko. Kumaisha Kenya. Na musungula wali. Yani muli kwaza muli katsozo. Mula bijiraba shimshe mwenye kuli kwaza uli katsozo. Shijira mwange khongi. Kumala kabisa kulinda Nyasai mbono. Uhandi shijira Abrahamu yalirira Ishmael. Kabila ndina hasa Nyasai shijira Ishmael ta anambirwatsa. Lakini anza washikwazo wa Israeli. Yeah. Maya washikwazo mpaka nanundi Ishmael wakwananga na Isaac. Kristo wapulaliela wana Islam. Nashijira babali dira Abrahamu yelira shijira mwana wewe alimwaje kwa uchungu Nyasai na yambirusa ya wala kwa baba kini atakuwa alakule reshida uli khatsotso kusumbala alabatsa indango leza sabaka imwe kisima enyanga wa koledi bamwetse kisima sheni sasa wali maya alasanga na bana bishimaya nulanga lipishana lyagenza kushina kushisima abashiranga berisheba kigira mapishano bishano kabera kweno yasagetsa kumanya ndina nure kubwoni maisha koko uri kwaza uri nyanga ukikaneza ulei woni fulani wa kulo maisha koko uri dito za fulani witsunyore kukwasa mwishi kare mungu nya kunyola arei sebule wena kale alo khanu mwirwatsi lakini aduka wonu khandi akhala kutsa shituko shabandu ikosa bakkhali barima bwi sijere yale khashindu shindu shemejo shimeranga na Nyasaye yahulira moyo kwa Ishmael Ishmael bali mboliru yalira Abayalira Nyasaye yahulira sauti yeye khali nuri muone nurira Nyasaye alawura sauti uri muone walira tsiyo kuyiri kutata Nyasaye alawura sauti lakini yahulira sauti Ishmael Ishmael yabujira karukana tawo yalira zaitabu yeye mundu anyala kulira za kutabu ya Nyasaye amukholere lakini mundu mwenu wisha kumiranga ilaini ya Nyasaye no mundu yalira Nyasaye muhere bindu khali mwibi abola nali munzu ndinitapu ndakubashipi lero lwandu langa Nyasaye nzikwakana kushinga oyakana ngatsisendi khandi aruli yatsire mumalo no ya alili ko Nyasaye lawula ndira akenya ruliyo azira khore bindu ndokatokana Nyasaye uralira Nyasaye uralira Ishmael yali innocent shiramanya boni wese wewe na nyina we n'abantu bari bakota Nyasaye yamureze
lakini yakamuuliriza toto Isaya akauliriza lile liye alimushinda alimutapo lakini aruliyo khanshi yenya kukalukana ta ashiriza Ishmaeli no umetabuka Reverend Yabolanga sijira kuboli Nyasaye yabuchilitsana na Sara na Abraham kutuha Ismaili azi kama nyangalina Ismaili shiyali mundu muleta anachira Nyasaye wala lakini sasa Nyasaye mwenda kani mundu mutamanu yenya kukutsa alimushanga ngwe matsa kula anamu yenya kukutsa alilanga kandi Nyasaye akona ndi atsamukonya bora nyina henza yaho matsa yako kakarulira bukula uhe mwana aone yani ndiko ikizanga ndina Nyasaye wakurumikiranga ni Nyasaye wishirenda lolo bandi mabona shirenda yani Nyasaye utsimbabazi shanyala kulola shayantanga kulola kali mundu muoni na kutsanga tawo ngoni tawo na kutsira ngoni tawo alitsa mpaka ahonye alitsa mpaka ahokoe kanuli muoni nomulira yes na Ismaili yakhalira Yesaya mahandi amkalutsira bulamu ahandi bandiri wala khandi naba nayi namulomba naba muyitsi naba muyitsi naba mundu uyitsi yani ndatsa kandi ayabona ngati namulomba naba luhya lukai niyaka luhya lukai mundu wabalanga nga Paulo mubanje nashirangwa Saulo yenya kuhura mundu wose abolanga likale Yesu Kristo ta yenya kuhura mundu alangwa mkristo ta mpaka natse na kula ziparwa nalo bisafari ndebahira Stefano nalo bisafari sasa natse nalo sasa ini mzuri sasa baka ndenyanzino liparwa ndenyanzino liparwa sasa ndenyanzitsa ninyo wala kutsa mundu wose abala Kristo mundu wose alangwa kutsa mkristo nzakuira bose nari kunjira natsitsanga Damascus yamanya yakane n'ubunyari bwa Nyasaye yamanya yakane na Kristo mwene ibadiri wala kugwitsa mumula nakwa hasi na nari hasi na uri sauti nimulanga nga Saulu shina undesana na nari asitareba ni nani wewe Bwana ni wewe na mwana na isauti nimbora ninze Yesu Kristo utesanga likanisa utesa inze assignment ya Paulo yalinayo it was a special assignment yali assignment amurumanga kubukula injili yenya airena mataifa assignment ya Abraham yali kufikia mataifa yani njelisa kulela lekuba ndina Ismaili makumbalitsa kuli mundu wa mataifa shikira chali mwana wenda karata na nabonya wokovu ulikuwa wa Yahudi si ndio inzu ya Nyasaye ya chakula wokovu ulikuwa bonyene ko bana niba wali munzu ya sasa wokovu ilikuwa ni yenu lakini sasa Nyasaye yakatuka ko Paulo yenya mrume wokovu kuyenya rulitse munzu ya chakula yonyene yenya sasa atuhira kalibandi bongoni baliwani wokovu inyatse atuka sasa kubanga Ismaili abakalowetsa nabora Saul ndina loetse na muloma na Anania ati sasa akole ndina apatise Saulu anyole tsikulu cha Roho Mtakatifu nambora ni shombo shanje shamari kwaula ndenya aire bujumbe ubu nubokofu aire mataifa atsibatse mbatu bishibala so Nyasaye atuhiranga bantu bishibala kuno etuhira Ismail khaniba ruli munzu ya tata wewe ali Abraham yesasa balitsokuba mundu bishibala
lakini nyasaye kutsimba basitietie ashilonda mpaka yenyanga ile wokovu nibala kuchira wokovu wita anyolehe wokovu anyolehe munzu ya nyasaye anyolehe munzu ya watakatifu so kumanyendera nyasaye ni witsimba basi kubantu bose bali mushibala hali yabo bali mboni nyasaye akabanga injira lobaliranga alawuralirira lyano na alabarumira muhonyi abahonye abalere munjira nyasaye abalere mutimba ateti inyangira tuha bose balakhiza aba yes kira waganga mu Filipinina inyangira tuha uri disikamora musikamera kumbiri uri disikamora musikamera na buri limi rula amalome no kubola kweli Yesu no mwana buri limi yani ba mataifa nende bayahudi bosi uri disikamo uri mu inyangira tuha bose baliza usikama na wale kumbe Yesu no mwana yani kama nyangati na nyasaye chienya kwa mundu mulala kota so haliniwa Ismail yibulwa munjira ikhali ndai Ismail yali wa mataifa Ismail yali umbili lakini nyasaye kilitsa kumulera abe wa kiroho yitse wa Isakari yitse kutaka bititi na kujira na shira na mutete yangu yasa ya uri sauti kulo ya uri sauti ya Ismail na wala ndina na tena muhabina na tena na mati na wale mshangalango kali inchi ya Wayahudi ya Islamu kushangalango waanza bantu wa Misri ni shwala shangalango waanza shwala Iraq ni shirani ni shangalango waanza shwala Saudia ni shangalango lakini nyasaye yabahamu imani shangalango yes ili kwamba bali yabahamu Furuji mushangalango kino kula mushangalango munikabalalira yasaya alabawulira wa mushangalango yani kama nyata bosi olibana banyasaya bosi olibana banyasaya neke chera Yesu nabo walalo yita mushibala yita shikira boni so yita shikira Ismail yita kila Isakara Isakara wewe tia Yesu yitsa shikira Ishmael yes not Isaac yes neka chira Yesu yitsa chitsa chira Isakara shikira Isakara yani ali mwana ndani na chira kala kutsewa libantu ba mataifa we were Gentiles musumba wanandi we were Gentiles na Jesus came because of the Gentiles kuitsa kuba winya abalere mbwambi wa nyasaye ko mahoba kakwekitsanga bintu binyefe mahoba kakwekitsanga muluya wosi uba nawo litsama mahoba kano kholo rangi nyime oyo wichaya alolanga dina anyala kunyola shindu nyasaye tawe amanye dina nyasaye anyala kumwa shindu nyasaye baada ya kumkhora muujiza haniba sara matukeke kalikabira lakini no esubira nyasaye mkhora muujiza na mwashina na mwana ho muluya wanje ubura kuichaya ubura kukolola uli shindu kutsuwa umanye dina nyasaye ashiro na nyasaye anyana kuwa mwana kosi kuba nomenya kuye yakabiri kwetitsanga dina haliniba Abraham na Sara barula muyenya le nyasaye bakaruka mumbiri banyola Ismail nyasaye ashibayanzi alwakaruza nekatira nalonda Ismail mpaka mushangala natya namu aburuji namu abina na namu lera ho haliniba Sara yabola Ismail banyala kukola kurithi nende Isaac tawe na kuzabolo laka kuli maybe muli subira kuli
Ismail. Lakini lo Yesu yitsanga abolanga mu New Testament indakano imbia ibolanga dina kumusubira Yesu kulaba waridhi pamoja naye katika ufalme wa Mungu. Oyo wose usubira mu Yesu Israeli sasa ta. Sio mu Israeli wonyene ta. Kaniba Ismail kaleka hungwe abula kuba muridhi na Isaka. Lakini niba alahura Nyasaye bas Nyasaye alamukujirira yitse asubire Nyasaye makunyore yakaba muridhi pamoja na Isaka. Nyasaye rola kamshaka. Nyasaye rola kamshaka. Nyasaye provide kamshaka. Sasa kwa kamarisia. Amen. Na nyaboro mbuli wanju kabuza moyo mba evanjeli kubora nga Nyasaye akerebata. Nyasaye ni Nyasaye witsanga munyanga yeye. Kira bulakana wala inze mukanakana mahuwa malai. Mahuwa kuhuwa tinyiriza moyo munyanga y'umwisho. Munyanga y'urolanga wakaruha mwisho Nyasaye arangani wabuya. Amwana damu arolanga lwakawa neha Nyasaye arangiranga. Munyanga y'urolanga lugwere umanyi Nyasaye alihalaniwa. Ukhisekaiza ulore lwakuwera tawa. Indakana Nyasaye ili kuiwe. Mwami akukazi. Uriyo mno. Bishop mako kamarisia. Kena kuza. Kuleo walio kuleo kuenda moyo. Ule halaka. Ule kuola inza kulia nyimba. Mwenye tuliche mabola inza kulia nyimba. Ule kuola lia nyimba tawe. Ishi kuiba tawe. Yesu Kristo ali moyo. Yenyanga kuwa mahuba malai mbula mgogo. Yenyanga kuchingula luhya lolo. Yenyanga kukasa bana boba wibule. Na alakulomba ube mundu nyala kuloleha. Utukale chukule nurule mshibala mundu nukalo watata. Uloleha zamiandu chocho uloleha mihu mahuba komalai. Uloleha lira lihongo inyuma bandu walibolanga ya hali hango hafulani. Asante. Uriyo mno. Sasa rebo mara nikulama. Okay. Usale. Nyasaye wewe mtakatifu indrani karimika. Nyasaye walora kara Abrahamu halalu muhayo Sara msinyanga tiwonga tumaini. Mwami Yesu kulanganga anambuya aliho abundu wosulira limiyu. Wa halaka itama alolanga kanyirihata awe. Mwami Yesu mutsubirize moyo no mutsubirize mtsingana kana muroho. Kumanya ndina iwe Nyasaye unyerizanga kalinyanga ibulitoho. Nyasaye weru mwami uhenzerizanga oyo wosulira kalimshanga langwe yola ulizi sauti yeye. Kuli no mundu ali mushanga langwe shiribya, ali mushanga langwe shirimenya, ali mushanga langwe abula sendi yose musikorojeshe, ali mushanga langwe abula ikasi ali rashira shanga langwe. Nyasaye lwaliranga uliwo kulira Ismail na ali mushanga langwe kandi lwahuliriza uyuliranga lwali mushanga langwe. Nyasaye holayaka ulangwe Kristo. Asande Bishop ulinaye mu shekaloshi uchingula imero lwatsa mwanza conference mu kamyeye uloreke wa hemu mwanga unyasaye. Asande umkhana weru Prisca wongo sanga shekaloshi kana uchingula imero wowo uchitire mu abusiya na luchi lwa roho lwehala naye yero litsomiyo chirulanga mtakatifu. Asande ku Western Nyota TV kujichingula mkono koko wairuliza kuhana lingana lenye saye na kuiwalisira bandu mutsimbaka na mutsimbaka kalibali mutsinzu wauliranga lingana shikira TV. Mwami Yesu chikaze na kujichingula ituka kuli chingu kwa lirikari ilali Yesu litsomye. Asande chira yuhalanga na bahindiri bandi bose bali mu studio mu bachingula imbere umwami akirikari roho Nyasaye abirwatsira no kwirwatsa munu roho Nyasaye kandi abirwatsire mulira Yesu Kristo nali mwanyi weru. Amen. No uriyo mno mlolo muhero wengangara ya Western Nyota TV. Sipengi na Amenosanio waringala Genesis chapter 21 anayengula muhawura mpaka wanike ngore hamugula mugwao kwa sahi bulanga bari mugula mu oba physical na spiritual ni bitange really activated. Haroha kizambo bula mugwao mchuri kulo omenya mchuri akishambe yo spiritual life ya leo ili sawa. Akokosi kabolo kwira mwangara ya Western Nyota TV aswe sipindi esi ya Amenosanio manani mbola mwe Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano Nio. Karibu mwami
Lord.